Hadin ga jingwan khang tala jong ga district council ya kidukan jong ki barjela ki basong bian claim code claims la ha ki than bernihat terter hadu khanapara haribo district hanin ngi ha ka bau chief executive member jong ga Khasi Hills Autonomous District Council uba pnia chingsim daladehi ulwan ban yuk jat ha kini ki jaka ban khang tala ya ki te kidukan jong ki barjela Kidikhot jong aseng Confederation of Riboy People lengba uba pateng marsing ubri working president renggat bat ki arngut kinong ilam gete keseng ki bakentup ya uba shining kentela ubri finance secretary bat uba juban swer ubri president jong aseng namau ti zone kilapan pau ya kejing kublai bat kejing sungu ya utu CEM namar kejing long shenrang bat kejing sim khia jong u ban sim ya ki bakum gine ki senjam ki balai man sim ya ki samla ijri ban burom ya uni unong ilam daga bongru ba kidikhot jong aseng Confederation of Riboy People kinai kejing terilang bat ke council lada kadon kam ha kadon por ya kidikhot jong aseng ha kaberi bat kejing kran jong CEM ka KHADC uba pania chingsim bawla weri ki samla ki badan sab ban sengkam sengjam da ka kam khai pateng haki thain khapon bat baga council kandon ga jing senran bat ga jing kristian yaki ban sengkam hak ti jaka khapon uba pateng marsing ulong bagalong sisa ka babiang kar kom perkhat bat ka seng ka pensilur khamtam yaki samla nang ga thain ban sim ya ga ne ka kabu to nagaleng dungi ka Confederation of Riboy People muntaga simi yuan sigi press media ban ai kublai kerpang ya CEM jumi ba penia sim adin bagli ba menin kasmi ilayar balai khandra ya kidukan do kidon tribal nadu berni sedu khana para terter nagaleng jong ka Confederation of Riboy People idap syar dengan sim ke basokumen habadon kum kini kinu elam kiba sim khya sisa ban pait na banta ka Riboy ke jongi khamtam namar bagi hapo borni kibapun kidukan hi kedai kinon tribal inagleng jungi nyikwa ban kedu sosiam ba kedai ke jingya khandra ba kinda peteng na kapor sekapor khamtam ngai po kathem Riboy ke jongi ba kimdei banailat ya kini dekhar ba don kod don sla kibasuan berle business idoki club kini kod kisla kenagleng jo baseng kita dokumen sikadai bat nyai burom yang ne CEM banengkong baniar support Riboy dalam deh yo ina por Riboy ngilayo CEM arngut na por Riboy kata kumbiba ar makdo musuai di CEM yo katem Riboy ba CBCM andre imsyam layo iba kinnut ban khandra sane support Riboy andre nakalian jo ba baniar singsim ulwan hi dalam deh ban khandra ya kini dukan jong kinon tribal bat nagaleng ka sengru nang sekmat ngino malat iya ki dukan jong kinon tribal angne hapo athem Riboy bakin le ek business baper club da biang ek kot kisla ki babiang bat sakawai ngina pau ya ka jing dokumen halor katuka jingkran jong CEM wong balaladon kinon ni khun samla kibala banle ek business sangne po athem Riboy kila banle ek business joki khamtam ko borni khnapara igatu mida dokumen sikada ya bat mire kentui khun samla jonga athem Riboy bat kabri hunyu trap ibro ko kino kibala ibanle ek business kibala hina ki parado personam ki jomi kin sobha banle ek business kapkum ke jingkran jong CEM kane ka aiman sim ki khun samla khamtam ki por ke ba kerdu kam kerdu jam telada ngia hukum ne CEM ba suthu nam da ka jinge jong pai ba kanonra ya ki jimentoi kenata ki parado personam ki jongi ba ngira kwa unu CEM unne ya ke jinglong ba sakawai ka bagi kwa ban kerpat namar kamdei tang hidupan ki bagi ni kinon tribal kisong hendrai nyui bagi pun ba ki factory sene sopo ka them Riboy ke jongi ikerpat yo CEM ro lada long kapala sobha ban hiar sene sopo industri area kum hadam saj barapo borni iba jelai bagi non tribal ki batrai klub ikot isla ki babiang khamtam habede bat ke labor license tenagaleng du kaseng nyikloi bende trilang bat kadisik konsil lada kadon kam hakro bapor nagaleng juga seng kapapait bakmi ka them Riboy ngikloi bane trelang na banta kane kamak